Mativeso Murunzi twakutanjera wasiba kurunji eshaha nibiri ezekiro kanderi izuba nizoba ry'urwa kashatu ebiro 25 ebyo kwezo kwa kashatu omwaka ogw'2026 twakira omakuru Agacencwire kandi tujaga kusyaho butunu okurugaha kashozi boma omurembo orwambara gutwakurundane rizoberi orukuzaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian no rumo rwo bonero konkatagaga kuretira umbujire reka tubanze tukora ice bikurebye bw'ebembiri makuru ne kushikibwaho Agacencwire the test that lasts ne kurwa basiga investment limited kandi neshango maduka gona omwihanga blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love. Pros for mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of Agacencwire kireki abari kwenda kwesimba habunyishengero bwa East African Community bahikikome no mwabahamibwe kumeka jongo Parliament ya empowering East African standby yakubasa kuba rubuvunanzwa bokumeka ingashongo abihekera aba South Sudan abihekera aba Congo babihayo okombeke cyayi cyenyonye cyanya cyaro murimba rakugire morze na njende abanyishengero nibenda habeho kucondoza konka B7 itself agere kwenda kombeka teyine cyera koze lete kombeka ganangwa na petrol station te kombeka ganangwa na kakiyosking kariyaho abeji bakabuga demonstration Nasarand Primary School muri Kagadi babinjirwa mu mashomero aho babire bagire kushomera senior emito y'amakuru yabane kushikibwaho Agacencwire the test that lasts ne kurwa basiga investment limited kandi neshango maduka gona omwihanga Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil second best to a mother's love. Pros for mattresses, be part of your journey so you wake up refreshed, ready for another blessed day of ibadah and kindness. Ramadan Karim from Rose Farm, a world of Karen tuonjera kutanjera omakuru gita Agacencwire agutwakurundanira orukuzaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian no rume orwo bonero amakuru mbwijwire abantu 11 bahereze kuhandikwa na no kuhamabwa okwesimba hantebe ya East Africa Assembly abesimbere bashabwo kurwana rukutungura umushuburo ahagati y'amahanga aga East Africa baba bashikireyo Dr. Tango Doy orokoro kuteza karoro omukigombe cha NRM nagirangwa abantu 30 nibo bihireye empapura konka hari yabi 11 nibo bahamibwe okurugera har Dr. Tanga abarkwenda kwesimba hantebe yobunyishengero bwa East African Assembly bine kubanza bare kure myanya eyibino bwa hati NRM stalwarts have expressed interest and so far 14 have satisfied the conditions and have been duly nominated. I want to reiterate that members of Parliament, the current 11th Parliament, who want to contest in this Eala 2022-2027 by-election must resign by law because they cannot be in two parliaments at the same time. The issue of Honorable Kakoza, we've got another letter from the East African Legislative Assembly Secretariat, and I think we are leaving to our parliament to write to us clarifying whether they continue or whether as a result of the election locally here, their tenure has been suspended. But for now, they are members of the Eala, but with us we are continuing with our internal processes without any interference. abihireye empapura harimo Fred Rwakizo kurugwa mu district y'Isingiro na aine byona Thomas kurugwa mu Rumubende kandi abantu bebembezo kugita amahanga ga East Africa omubyo bushobozi hamwe n'entunguka cyo kubanza niza kugezaho n'amani mingi okureba ngo abanya-Uganda twabasa kubanza fune mirimo omu East African Community kandi cyo kibe kitari muje tubintu bona munonga kuko ni ntekateka ba member Parliament babantire mu bwesije niza kuba ni kitambuza je munongo kufene eshongo ya kabiri
twine amashitagito ago tweta oil and gas kandi agatwire nigakorwa okusya obwire obutwija kubantu ntugatimba kandi tukagishoza nchibanchi manisa ngu East Africa yona itwenga Uganda higakurga tusheme kuba ntuganyurwa mu kandi tukafuna n'entekateka narishamateka agakubasa kugebembera kandi gakatuyamba ombere byo misho kumeka jongo parliament ya empowering East African standby force yakubasa kuba hirubvuranizwa bokumeka ingashwangu abihekera aba South Sudan abihekera aba Congo babihayo kandi nikibasa kabo kwamanga yigitakataho security temwe ya East Africa ni bingibi byo kura mu Eastern Congo South Sudan echa kabiri dokumeka ingashwangu parliament ya East Africa twagigaitaje na parliament zamahanga wajegereza parliament zamahanga ikira borse yahinguzwaha na kuri mu East African ebenekora omwishengero harimwe myanya ebiri etari mubajwekerwa bwa nyuma y'abanyishengero abarimo Dennis Namara okusinga yabo yaga West Constituency na James Kakoza okusinga yabakuzere ahabwe cyange cya Central gasha kwa Jimmy Muhumuza omuri Kampala Jimmy Muhumuza twagumizamo na namakuru ebyo kombeka ekicaye cyanya cyara ecaye cyenyonyi ne veranda kandi bakama ba company erikuza kucombeka tabarukumanywa aho barukomoka enshongezi abanyishengero bazdahamu kandi nibenda ngo habeho kucondoza raising the issue of Nyachara for a reason. Akachiko kishengero aka physical infrastructure akarukwebemberwa Dan Chimosho kabugina abahangu kurwa ministry ya PIDA bebembirwe Minister General Katumba Wamara okushobora hambera yengudo omuyihanga omurushitamoru abanyishengero abarumwitungo Nathan na Mwiche Francis borekero kwetombwitwa ahabwa B7 company yahirwe mpatane yo kombeka ekicayi cya Nyachara omurimba City abantu bajyangu company giteka bahoga n'abarukujebembera tabashoborokirwe nuko kushaba enshongeji okuchondozwa. When you check this company that you are giving the contract to work on Nyachara, the information which is available, which you can get, number one, this company is just rated to Base 7 International. Number two, the information is saying that the operations of the company are in Nyachara. And when you go to Nyachara, there is nothing like operations. They are even saying that it is near Mbarara. They don't even know that they are in Mbarara. When you check the directors of this company, one of the directors is a Ray Canon, and I don't know how many Ray Canons are here. It's just a Ray Canon, no name. So, as my colleague here was suggesting, you need to carry out a due diligence on this company. If you check on the registration of this company, it was registered in 2024. The location is in Nyachara. So, Honourable Minister, I know the assignment has been given to the Prime Minister, and I normally respect the Prime Minister. I don't want to raise these issues on the floor Parliament, but can you help us and do some due diligence on this company? Tubine experience yo kugira ngo bine kibarombe kiro umunanke mu Uganda ninga kurekana bagira ngo bino buzare na Base 7 International bino buzare nayo konka Base 7 itself yero kwenda kombeka teyine kera kozere te kombeka gana ngo na petrol station te kombeka gana ngo na ka kiosking kariyaho udero ngo jiruti tuwaza kubahereza chance yo kombeka cyayi kuko mwayombe cya kuriya nicho kizibe kitwine na company ejo bichaman wakachikwaka adzirengo nobaza kwetegereza enshongeji ba Hell report omukachiko niko kamwe aba KCCA nebenda government kubaha 1.5 trillion okuterezo rembo Kampala tamani menjo mukore nguto abo kubengute nyingi zisiskeire zirimo ebina kandi nenyingi bose nibazaragandisa zitakushikira ebishayi byenyonye bimwe byose biri mu program kandi bitakukorwa so ntuza kugezaho tubatera huiraka sendezi kubasika government nezbaha emergency akachiko karion kachondoza ahankoresa ya sente ombitongore bya government gasha kwa Jimmy Muhumuza webare Jimmy Muhumuza twagumizamu na namakuru abazire na nabeji abakabuga demonstration nursery and primary school om district eyakagade no bacura
bwanyuma yabeja abicamushanja bo mwaka guhiro gw'2025 okora ebigezo by'ebicupuri ekibaretire babingo musiniya aho babire bagire kushomera abeja aba bakaba bari abeji 12 Kabuga Demonstration Nursery and Primary School omu Trading Center ya Kabuga omugomboro ya Muhororo omu district ya Kagadi omwaka gw'2025 kabari nabeji 12 omu P7 bitona mukuru w'ishomerero mukwasira Titus orukumanywa nka Tito akabakoresa ebigezo by'ebijingirire bitari bya UNEB okurigirira abazire Tito akabagira ngu Kagadi aganda amashomero ngamaharana niyo nshonga awenchabeji yabatwira hari Tihuka Primary School omu district ya Chenjojo ngo bitu byone nayo bikaba biri ebishuba nayongera nabuza abana ashi imwe mukareba baleta papers zisibire zikatasibire ana bajya ngo tukareba director yazireta na editor auto tari kureba kugira ngo bakabura ngo bakamunyaga bija bari hamwe barebine paparanox bazitasibira bazitugabira tuwakora asho nayongera kugaruka undi kuza kuya umwana Kagadi secondary muntaye nawe namara kukakasa namubuza shi kandi shi imwe kumwa birebira bwaci mutatugambire ngo bakarenga no kutuhayira baje ngo tutagama ngo kandi tutarisibantu tubisikana hamasimu ngo habwo kuba ngo abazire bakanyaga ngo tutarisibantu yerusango wakabisiba kurwo mu nebuhe nyine abana bitu bakaba nini byatusaba sente za registration kagweraho akataro kusigara na 10 ukwate mtwari 10 mujibara mugongo ibikuya 2 obihimba obimkwasi bitu echo busasi munonga na moka yabo yoyonka na yetije andete kadi tibine bwanyuma ya ministry y'obwegeso kushohoze ebyarigiro mbigezo bya P7 abazire bakagezaho gukoresa amasomo gabo kureba ebigezo by'abana babo bitu byabe byabusha ati ubwira ku bwayikire abana kuza kuba processinga ningashi kubasheruzaho na recommendation kubiteko mu computer byona computer zatanga kwereka ngo abana tubakikariraga ikironda kimwe UNEB era na passlips zabo wadiskuija hanyuma tizikozire ki mu system mukuru tiziriyo mu UNEB wa Kampala so itonka bazire cyatukora kubi munonga abeje babingirwa mu mashomero aho babire bagire kushomera senior batshoborire mbera eyibarukurabamo no kutora abana batari kwije tagira ntenda kora twenka ngabana no baza kwije twekashaza gukora zakisha ibi tubiye tunama abana aba bakozire kali bagarukire mu pese bagira itogurika twatarikire pepa shahibiri ntora tutana kushasinga baje muturindaho director yikwije twarindaho director yaje yateze bishigeza zishayitanu twagwatarira no kuriya sasa bakatukozesa ebigezo ebifu bakatutwara ngo ebigezo tujya kukorera Kiteiruka beitu batutwara rubona batukozesa ebigezo ebifu kandi emberezi baturabizemu zikaba biziga abazire nbagira ngo bamwe bakaba barireza Aroni kushomesa abana kandi abamwe babire bahereze kushashura fizi omu mashomerago hata twino busaso bwa amani nkaitwa abazayire sente tukateka muzingi ntuherera abana baitu ebigezo akabibahe bakabikole yabakozesaki ebichupuli tubentusaba government ekole etuyambe hanyuma abana baitu bagaruke mu isomero bege shasha kwanje rya mwana wanje sazinu ari kugira ngo tayenda no garuka ishomero ndi kurengaho kubudabuda nabandi ninjira ba mu budabuda umwana rucyataragaruka ishomero bakubaho ngo sazinu abana ngo yatembera indi dara bati wari kureba kugaruka hansi biri kumuteganisa Arinda Julius omurambuzi w'amashomero habwa district ya Kagadi abwabo yaga West nagira ngo ishomereri elyo mu mberambi kandi nerukorera mu bohenda beragiro itizani iligo school ishomero ritakikirizwa kuba nirukora kandi nko bwembezi bwa district tukabemereza hati kandi quite unfortunate bakolesa obukuju bwabo bo bukafuye bukushira butyo abana babandi babakwata bashinaka bari kwabuzabuza okuza kubejuriza mu district ya Heru ya Chenjojo obwa hatabazire bashobangirirwe kandi benda government okubahwera akizubweki amakuraga gashakwa
Thomas tumwebaze. Webare Thomas tumwebaze umurego witu wa TV Murungi ni kusima aho rukuturebera hona kandi webare na nokutorana kureba TV West studio makuru Agacencwire konka katabanze tumure ukacentu garukana makuru gandi. Agarukurataho nagakushyibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Agarukurataho emenyetera kurengo mu rukumi kutendekwa okuhinga no kurebera rumwani omuricegegwa. Agarukurataho gabanaga kushyibwaho. Movit All Day Toothpaste meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Manager, ogito wagito. Konka batumu kidara, kabataka jiremu. MC takiziri. DJ atumuna na wiring ebyoma. Tugumisize shanki ibiri. Bantu mareka turgo muzano tugume twatesha. Twagamba shamushanju zibe shamushanju. Tikizana ngu okushara cake ni shamushanju. Nizeze nyine. Byo ni shara cake tukazakunyumba. Na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo. Nyukushekerera nikuteganisa wenda ninyende mbogo yoka. Nembogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje. At Fins Medical University, we offer online postgraduate diploma in medical education, Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MDCHB), Bachelor of Pharmacy, Bachelor of Medical Laboratory Technology, among others, Diploma in Clinical Medicine and Community Health, Diploma in Medical Laboratory Technology, among others, and certificate programs. Fins Medical University, a chartered medical university in East Africa and is located in Fort Portal. Apply now for the March or July-August intakes. Visit our offices or apply online on our website or contact us for details. Fins Medical University, saving lives, our passion. Aza mwana bategerize Konka mwamumaze umurya hano bari bategeriza mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka iriyo nenyo siyo ngwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire Konka mwana tera chairman wembaga akongeza yo nako kishahemu ito twe tuyo ntuna diplomat akatuka kanusira hanga wanje ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekoze ko mu mugusha intangawuzi inanasi ukochi ihamibwa ba UNPS ebyo kwemeka byongera koroba kankwanjurire ankole Crazy Limited abara kubumbira byo kwembekesa nkamategura amatafari n'ibindi bingi kandi ryo mutindo gwahigu nkamangalole tiles Portuguese tiles na flat top agemigongo rero bakwinira amatafari ga buri muringo nka fire bricks max pans interlocking bricks otebwe partitioning blocks obumori buro bwabuzire bwena babwine nka Z-Vent Torino Venezia na Sisa bakwine na Pompeii Malta double Pompeii mwena bombe china ba engineers na contractors mwena ankole Crazy
baborobezaho byona barabibumbira muri mbarara omwibumbe rishugaine barakoresha teknoloji rispiria eco nabyombecyesi cyangane kabendera ya Uganda bashangari mayiro 8 mbarara kabale road esimu noti mushanje 2 ananina 15 chenda na mukaga ankore crazy limited tugende twombeke. Hayes recruitment experts jobs abroad kandi nitumanyisa abantu mwena muri tukinda abantu binji abashije n'abakazi abojona bishiki emyaka 21 okwisari 85 okwera Kenyonyi Dubai emirimo nka customer service, airport security, aviation stewards, check-in agents, landing ground guides na aircraft cleaners. Hayes recruitment niyo company esinjira zindi zono mu Africa okuhereza emirimo ey'obujunanizibwa omwaka oguterize okwehandikisa n'okwabusha free registration amataji gitu gona esimu not mushanju ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga not mushanju ina itano. It's been the vibe. You come home, you're so tired. I'm so tired. Really. I want to sleep. You're gonna have sleep. Hey man, where you going? I'm going to sleep. No, you can't sit this side, man. Baby. To sleep. It doesn't matter the place or time. When you need it, just call Rose Farm. At Rose Farm, we deliver in real time. Rose Farm. I'm sending Get ready for Black November with Rose Foam. Don't miss our incredible deals on premium mattresses designed to enhance your sleep quality. For exceptional support, choose from triple layered, double layered spring, and extra firm pocket hybrids. We also offer orthopedic and high density options for comfort and healthy back alignment. Enjoy a 10% discount on every purchase and receive 2 free fiber pillows. Rose Foam, a world of beautiful dreams. Ebro bikurebi shemeron neitano. Rwashamire Vocational Institute itendekero ry'amashomo ga business na technical studies international diploma human resource management, public administration, guidance and counseling, computer science and English IT, records management, accounting and finance, business management, journalism, tourism, building construction, electrical installation, mechanics, plumbing hamwe n'agandi minji. Amashomaga gona nagabuzubwa ebitongore nka UBTEB, DIT hamwe na Makerere University. Rwashamire Vocational Institute twine in service, pre-service hamwe na short courses. Netushangwa Rwashamire Town Council aharuguto rwantunga mu Rukungiri kandi okwehandikisa nukugendo misho. Tera enamba zesimu 0772 9 051. Kuruka yuko mbutumwa bw'abashubuzi twagumizamo na namakuru Agacencwire agishwekeki abeshitongore start cha government cha Western Ankole Civil Society Forum bore kiro kwatwaho ahabu bushomankuzo butekire musheke mu district ya Bushenyi. Sit here, I will adjourn this council until further notice. Bwanyuma yo kutoroga kwa kanso ya Bushenyi nyumwa abazyo ubu bakansara barukwanga kwinguza embarira yo mwaka gw'Enkumi-2027 aha wenshonga zakaciko karukugaba emirimo zitakatereziwe erizoba ba Western Ankole Civil Society Forum bayegita hari bakansara koreko kwatwaho aha ubushomankuzo butekire musheke omwebembezi bwa district ya Bushenyi. Abantu bagira ngo kubura kuhamya kacikwaka nukwetorora hanshonga zo bushomankuzi ezo barukwejekerera bamwe mbebembezi ba district ya Bushenyi. Konka enshonge muri barukwezo kutagirenga no kugira ngo Public Service Commission ekahandike bari heji erukubuza okubagizire bata oku barabize hakaciko ka Service Commission kandi tuwena ntikimanya ngo mu 2018 obukanso ya district ya Shitama last year kulabyo hakacikwa chairman wa district hamwe na councilor hazibe bakavuga ni sente zideningi yabahirizwe kwingana miliyoni 10 chairman akakwata councilor haziba akakwata kulabyo hakacikwa. Our brothers and sisters applied. There was a deadline. They are waiting. Now it's
hati waba wagurize umurimo gwa chairman wa service commission bakwire mu sente hato kamutaho kwakwika hakora ki sente ezo zihankaye kimanyisa ngo nafutandika kuguza imirimo okutunga sente ezo so already from the word go akachiko nkaka abakora puti situkutuhandikire Kampala biza kunuya abahandikira district ngu mutugambire cyabiro twasitamana wona kana na deck twasitamana wona na speaker twamunyango ibintu byona tukakora kandi twabwiriza ministry za kasitwa just promising by the close of this week tunajya kwa feedback. Edward Mpabwa kansara wa Kyamhunga tabona kansa yorekera uburemezi obukanso ensi yorekerire kuraba mwembarira ya 2026 yabetahinguzibwe mbwire as long as timeline zezo tukazikuzugweza zitatendiro because tusheme kuba twata budget tukujohereza Kampala naro tukugera byonka kanse biro 23 byukwezi kwa gatano bitakeke njabanje manisa kucyakurenga habo kuba ibintu bitakorera izoba tusheme kuba tubukozere utakagiro mu gihe cyatabireho nicabana cyamanyisa ngo government kwija kuba netandukana ija kuba netandukira omu work plan zitaruhu neba netandukira mu budget zitaruhu as long as cyatakoze so njo twantugambira abahiguru making sure concern y'abanyabushinyi concern ya kanso eyashaba bageze kureba ngo bagikora tugarika line ngo kumwahura obwa hate banezire reporter ku Rugum Public Service Commission abatwire no bacondoza hanshongeji akaka kiko nubwo ntuza kwimuka abanyabushenyi twene tuzahakizimbe cyo tushitame akaka kiko karire kahire nguzi ngo bakahereza umurimo gwo kuza kwemera tukakuza gasha kwa Onesimus ndiya nabo mama chama unale kare webare Onesimus ndiya nabo twagumizamo n'amakuru eminyeto 15 etebekaniso kutendekwa okuhinga hamwe no kurebera umwani mu district ya Chegegwa entebekanseji egenderiro kurwana sibura ryemeromo omumpunzi nangwa na no minyeto entebekanseji neshajwa government ya Germany, European Union ekitongore kya GIZ, Private Sector Foundation na Child Alliance kandi etongorezibwa kitebe kikuru kya district ya Chegegwa omuntebekanseji mpongeneza koro bucweka 3 harigana kandi abanyayuganda bakora ubucweka nkaga na mushanju kandi ababona bine kuba bari hagati y'imyaka 18 kusya myaka 30 twagala ba refugees kubanga bana abantu bali vulnerable nnyo omuntu wabeera ngaafunye skill ngaafunye omulimu ajja kufuna omukisa okubeera nga aba employed wonna ate no certificate gye tugenda gaba eyambako omuntu okukola omulimu wonna ayinza kukola mu Uganda ayinza okukola mu South Africa ne mu Dubai newala kakati yo certificate genda kubeera y'amaanyi nnyo era egenda kubeera nga erinyisa abantu okuba ku ddaala y'amaanyi. And this interesting project that is called Agile we are implementing in Chegegwa and Kikube districts is a youth skilling project focusing on host communities. We have decided to work with the refugees just to support government of Uganda progressive policy so that refugees also get opportunities to get skilled. The European Union has invested around 5 billion euros. 5 billion euros, and those are in the sectors of energy, climate action, humanitarian support, regional stability. And our relationship over these 5 decades has spanned these areas of cooperation. Now, as we look for the next 50 years, we are looking to continue this work, but leverage more and more on private investments. The main reason of the project is to create jobs for the young people. Konka kuza kutaha emirimo oine kuba oine private sector kurakuri omujeji project amani minji tugatere ahamwani kugira ngo tutehe emirimo omu miringo erayikesha tuninge na ubwo kubanza tuteramani turukutamani minji akutaho na celebrities kandi ebitongore bidusima ibitongore nibigezaho kutuyamba konka ubuyambye bo batuyamba tiburi kumara nidusaba aba partners bari hano mu cyago bongeremo amani emishango y'abakazi nijaho n'abashija nijaho abo kugamba intasa ntari nyingi
niyo kureta imisango ikindi ni abantu bine empisambi babasa kurepinga abwana bwo bwiski oba barepinga bakazi aba bahinyi bomwani bakire entebekana seji kandi bina amasiko ngo neja kuba yamba cyango ati noreba employinga nko agriculture ashomire agriculture tukutwara sente nyingi konka nko kuva kuba batraining at least we no basa kumahaka sente karinganire katari ko kushashurwa agriculture atecho nkiri kuza kutuyamba yaho trainingira eminyeto ikamanye cyo gukora na wabugine nko mu famu yawe ukamanye tinyine yo muntu ukumanye cyo gukora na most important the skill. That's the biggest challenge. Other countries have it, but this is our challenge. And we should be more concerned. District ya Chegegwa hawa chaka ya kabiri na chikube hawa kampu ya Changwari nizo zaraganyira mu ntebekana seji kumara emyaka ebiri amakuraga gashakwa Philip Murangira. Webare Philip Murangira twagumiza mu namakuru abanyamyugo mbyo bwegese nabasima government abo kushajika okwegesa abeje imyugo itariki imwe nemwe omatendekero ejenemwe hantebekanisa za government ezo kucendeza abarukusha bemerumo batyo bakongera abarukanga hemerumo Shikirahari kitagata farm school mu district ya Shema itendekero rya government kandi tushangira abeje barukwejumbiro myuga itari yemwe nemwe barukwego buhinji no burisa nendijo myuga bamombeje abo tushangire no bashoma batugambiriza mwahansho bezirukorwa abahinji bakahendera batatungire magoba umwuga gwabo cyo kubanza tusharire mutumba yitu kwenda ngu in case hayino bukoko obwebikire ombugogwe bikuba byomere waheza kusharira mutumba nchimanisa ngo kakoko nkaza kuragara ninga katerwa umushana kafe kandi mukusharira kwitu tubantusharira ntuya akanta akomere ekikutetera ntuya akanta akomere omutumba gwine amizi mingi nchimanisa ngo wayenda ngo sharire kinde kitomere tuza kushanga wa destroying amizi go mutumba ushange wagutahiriza gwagira damage eshonga eri kuretera twimusya eritaka kwetororo mutumba iyo kubanza no kugira mbu emizi yo mutumba yanera bamukuza kuronde cyo kunywa ninge cyo kurya ebe yanguhirwe erike kugumirwa so endijo tongera kubarura obakwata oba to break that hard pan which is around for easy penetration of water and easy penetration of roots to absorb nutrients around. Abandi abegito bashangire barukuboneza umwana ugutandikire kurabya bwa nyuma y'amezi 13 kandi batugambire uko barukuguzaza gwa vire go kuyimika no yimika no banza wataka takuraho ni wataka takuraho ikigenderwa cyo kutaka takuraho no kugira ngo icyana gwangu zare cyana de kirete bwa aha kitiza kurete bwankai aha icyana kine kurete bwa den kugira ngo kirete bwa no kwenda kugira ngo icyarete bwa kitiza kora kitiza kuhendeka wanoza kukintu kira side inkeje no gwinikiraja bitu waramanyira kakoryo akariyo mu kwino ko mwani no yinika okureba izoba ahiru kurengera ingasi ahiru kuretewe tokagira ngo no kwino ko mwani buri direction yone yiwabanda apana kikwikerezwa no gwinika gurukuzanka ngwanguza burengerwa izoba deni ningasi ogwenikira burete ruizo abantu batugambira habo koko buru kukira kwita umwani nanekira kubureta noma umwana gwine za pest gwino bukoko kubasa kuzo mu mababo mu bukesere kamu bukatandika kuri amababi for example twine leaf miner ubu no bukoko obukuzo mu mababi bukari amababi bukagariro munda ekikwiza kika affectinga amababi gito obutakoraje omukwa absorbing sunlight during photosynthesis byambikoremere gwangukoro emere yagwe dene kindi omwana gwito tugwitera
kiretera umwana gwayeyanza gwayeho competition y'ebiriza usanga sunlight noma sunlight tushikire n'ahabiduba by'ebyenyanja kandi uko niyo tucumanyire ngo ebyenyanja no bishomesa nk'abantu kandi oguma no byeta nk'uko urukwenda kugira ngo bikuheche urukwenda Angela Kamusime no mumbeja hitendekirere kandi abatushoborira ko murisa aine kuri sente okumuhamate mingi hari ebinyase bituru kuhinga bituru kweta pastures n'imiringo ebiri hariho Goras pasture na Regium pasture niho twine kajyandura iyo turi kuhinga kugira ngo neyongera ahamate twine hekinde kituri kweta gurinire for desmodia icyo kishaka kipirizi hinjara kandi umujye bishaka hari pastures hariho na elephant grass umurunyankore ntuceta ekibingo umukucinga kwacyo nacyo nitumejaringa baba no hinga icyo kibingo no pima 1 meter per 1 meter means 1 meter per 1 meter izo nizingana na 3.3 feet akubani tumangu 1 feet nizi ikoringana 30 centimeters batugizire ngo bine kitoke cyo bari kuteke cya kilo 5 kandi nabakiguza hagati ya shiringe mitware 2 n'emitware 3 immaculate cyo kwijuka principal wa Kitagata Farm Institute nagira ngo nobashomesa umwana kugira ngo arahicyomuka ayihe family yabo mboro boga ntwingo mu kibuga kitu ekitweta urban farming ninga ekitweta okutereza ekibuga cyawe ntukora tuta every morning apart from Monday abana nabazo mu field buri kimwe kimurarebe abana nabacekorera nango hati tutahizemu nakanta ko kugira ntufuna abantu tuba traininga abatakaza aho mu ishomero ushangana bamanya bintu ukika nko mu rutoki nawe abana training abana mwene niyo yitweta non formal training kandi ntubegesana no kuongera value nango kongera umutindo abintu bite biturukora aha kebikwijo keshenda nkebitoke okubyongera ho mutindo rero bukabasa kubaje tukora fertilizer tukora liquid soap tujuro bwoki bwitu tubwongera ho mutindo bubonera tukora ibintu bitari bimwe na bimwe tukora yogurt kurwo mu montezitu ezitukutungera aha tukora mu yogurt kandi turuku demonstrating ngwente yaraga muri temo y'amate hata ntugiguza 15 konka wajongera muvare ukagikora mu yogurt nebasa kusiya n'umutwaro which is called Kitagata Farm Institute Organic Fertilizer. Organic fertilizer tugiye kora kuruga mu bintu byito byabutosha otiremu enkariente RC yebindu bisoro nana ebishaka byito byabutosa abantu bagira ngo government ogwaye gukozire okuyihaho abantu nibo bine kuhindura mu ntekateka bakamanya ngo ubuhinji no burisa no sente ziri gasha kwa Michael atwacire webare Michael atwacire umurego ito murunji tukusima abo kutereza kire kawe okureba amakuru Agacencwire katugaruke tumureho tugaruka na namakuru agandi no bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki okurugerizo babantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma binamashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katoki mugume munyweco katoki no bunuzi bwayo katoki kerya mutindo katoki ina chama chayo muhute katoki niyeja mutindo katoki alcoholic drink yenuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mama uli lotya Ile sanyo lingi nyo banange MTN beyanziza tata omwana ogenda mugamba ko oba wali wano taliwo sente zembadde ngenda okusasula ku school fees z'omukulu zigenda kunyambako okuweerera batoobe abalala ababiri
MTN mama ngenkoledde kinene ngasinga omama sirijera birobulamu bwange bwonna ngenda kusimya kusasa school fees nyiga star 165 star 80 ashi sasula school fees ngokozesa momo school funds masomo tugenda zigaba osobola okwewola waliwo school fees loan genda ofune loan oba tolinawo sente ozisasule mu bbanga mpola mpola obulamu otambulenga buli koona. Cooking all that makes food sweet, tastes so good like mama's kiss. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold is the oil you cooking oil for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Otwiro inechetengo echokushomo bushaho St. Vincent College of Health Sciences Mbarara nibeta beje baheriza senior ya kana na senior ya mukaga abahikira amashomo ga science okwija kushomo bushaho ishomero ryina bashomesa abatendekirweje kandi ryina buri kimwe cyone kiri kwetaje sokushomaje nirishangwa Mbarara korano rya Kenkombe Hill rw'emikina hino ruguto rwa Mbarara Masaka ebiri kukiraho not mushanju munana mushanju not mushanju not ibiri anane ishatu ninga not mushanju not emwe cyende na mukaga 11 25. All right, listen up. Colgate is on a mission. It's kind of a big thing. Colgate Herbal uses traditional nature's herbs and combines it with Colgate Science for healthy gums and strong teeth. New Colgate Herbal with Salt combines traditional nature's herbs with a pinch of salt and Colgate Science. A natural recipe for strong teeth and healthy gums. Products nyamurunje n'umuzimanya abakwenda kuhinga abakwenda kushubura abakwenda gukora ibintu byone byo kwetungura mu makaganyu abakwenda boda abakwenda school fees bank eje kigura tekiri yabamayinji bamajyana bonga so nkibanchi koreka ngo bank eje eshohwire kwereza umuntu omburi kintu cyona icyo kubanonda gukora okukira munonga wa uri umuntu wentunguka tukukunda twongera sente mu business tukereza obuhabuzi kugira ngo niwe oreba mugashogo banka erukora igarabu weju tifa masako igabu iziro kwera omukutungwire ntasiya yawe sanje butare cyamuhunga bushenyi district ningoma tajigitaga weju na kanunka branches omuri buheju district na kagarama branch omuri kagarama town council ntungamo district tera not mushanju munana mukaga not 13 not ibiri Murenge Rwizuba Inco ekitongore kiri gukora byoma bihangaze ebyo murembe mbaba murembo rwambarara na nebyoma nka water pumps ziri kukozesa amashanyarazi ez'amajuta neza soda ezo kudibiko mizi neza hihi bakwinire angle grinders enchene mpango compressors lita 15 okusia lita 500 cutting discs ez'ebyoma diamond na wood omumbeki reba wall chasers concrete vibrators na za pokers marble cutters spray guns, heat guns, blowers, rotary hammer na drillers ebyamanda n'amashanyarazi abaseveya inkebinire level distance detectors empangazi berimo aba welding tubaretireza inverter welding machines hamwe n'ibindi binji ebyo kwose byoma akasente kace ahaduka yetu Mbarara High Street ahashungire na Highway Restaurant ijo yerebere aheberunje bitura esimu note mushanju 80 anana mushanju abana mukaga nshanju na mushanju Musigwa badomu rwa katoli kundongozina nanywedde kano kaalo vera chawuda drink kino kigaji kyaffe kyennyini kati katyebule mutolo okolola okotyonguka kwata kano muzeekano bakayita batya pineapple soda drink kakamuddwa mu nanasi bojo mutolo va mu bya bojo tugende tulabe kakiga bangambye omubiri munafunafu kakiga talina maanyi kakiga bangambye tolina maanyi ye naye nenfuna ow'amaanyi butammira ku soda drink n'abawala nabo banywa obutamu
Mommy. Yes. At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Kuruka yombe tumabwa abashuruzi twagumizamu na namakuru agecencwire agecweka kitu cya kashatu nko muringo gumwe ogwo kurwana sendwaro byo kurya byaheza kusharurwa twakuretera umuhango ombya teknolojia Professor Engineer Kante Kanyarusoke urukomesa muhogo arukozesa teknolojia ogunajangwe ndwara nyingi nazo byo kurya baheza kubisharura. Engineer Kante Kanyarusoke nomutura wo mu cyaro cya Isinga omugomboro ya Kabweza omu district ya Kyegegwa oguno mushomesa wa university kandi omuhangu ombya technology obwa hati ebi yakugukiremu atandikire kubito mu nkora obwa rukombeke ebiju byo kwomesiza mu muhogo abaki tugonza kuomya muhogo abakora ko kumukurura muhogo yari komeramu ne yara tititi tayine nero yatayine ruhumbu nye 10 muno tekuleta bulwaire mu bantu kugira ngo umanyire ubwe kuyiragure katungo ruhumbu getungamo ubuntu obumu obukuleta kokoro mu bantu kira muno omuvyenda nkomo abwa technology reji muhogo ne yomere biro bibiri byonka wagerageranisa ne rukomeresa ndibiri Kanyarusoke nagira ngo muhogo yo kwanuko mu itaka ne yakabi munonga ahamagara gabantu abo kugira ngo ne basana kuletera umuntu kurwara kansa enyakusisikaire neba niragura nebe inorhumbu so egno grora ke muhogo yone nyakuli kakubo bato kasanga bantu nbanika okay muhogo yone gesisikaira actually abo ko no sola testinga no gihab no gitwara mtyoma nikigipima nikirora oburofu obulimi ogunagira ngo akatare ka muhogo ya rukomesa kariho kijwire ntugitunda hano Kyegegwa ntugitunda Kyenjojo ntugitunda foto aba foto n'ubakira twara nyingi actually na hati kashimikano haba gisaswire utagira hane saswirwa obwe ogunayongeragira ngo abahinja bamwe hingururize tebakinaga muhogo ngo kandi bamwe batandikire kutunga mu emiramo so hati kan haro kilo kagazo hunga hati rukago ibiro bibiri yora alima muhogo kwingana so muhogo ntugigura mbataka na hati bunu mutoke genzira kuleta muhogo niko tutanke gihata mu dryer tekaidri tujya kuongeramo icyo cyapa bari mu muhogo hati icyo kandefe tugenda ntugura muhogo okuruga mu bantu bayitanga amateknoloji tubaha kasente akayireyo okusinga moto kwese bana bagura na moto obwa hata ine kitekateko cyo kuhangusya entekateka yo kugira ngo atanduka yomeseze n'abandi oyireho cyo komesa muhogo okunakora nebitara byo mulembe ebiri kubasa kubika ebihingwa nk'ebicyoli okumara emyaka 2 so no tamu babyomere no tamu kurungi then no kingaho kwikiza kimwe bugenda kuyihamu mpora ko turabole kahari then no sora kumara emyaka yayo 2 rundi 3 rundi nga hatagire mu maizi hatagire mu mpuku hatagire mu anything Kyegegwa district emwe aharyeze ziri kuhinga muhogo omubwinji konka bingi nibagiguze kirimbisi Engineer Kante kare twagumizamu na namakuru abashuruza barukoro mutawuni ya Kasese a stage yambara nibetombwitira aba Kasese municipal council ahabo kugira ngo babaragire ngo bafuruke ahamwanyu go barukoramo ngo tuguruma biragiro council ebahire okusiha muhergo kwezoko Geoffrey Bamanyisa Old Town Clerk wa Kasese Municipal Council na jangwa abashubuza binji baheze kubahereza bihandiko ebi kubarabura na mnonga barukoro myanya eje bakugira ngo tishime kuba ne korwam so mbandikira abantu bona abine za containers umutagu ngo ziyemo buri umwe mandikire barayi yajakira nabwo nyine uko pizo mu office yanjye ngona ibakiremo barahagara nashaba ngo baratunge barhezi
betebekanisa mu wiki ibiri za container zabo zona bazihe mu tawuni zirije bamanyisa nagarakagira ngo abararemwe kwihaza container na kiosks omyenyeje kugambwaho bahebwa ukwezi oku kanso ne kwiza kuzihaho kifuba konga twazo mu kwakana container zo mutaka zihire itonjija kuzegira akwa twapangise na kuri niyo kuziha konga cyo cyo kimanyisa ngo hati container yawe nija kufe akwaza kujitiyo no ja kushashore sente za kuri. So we are kindly requesting the government to help us at least extend the time for like at least 2 years while we are preparing ourselves so that we can get other sites to locate our business. Nti ngawe mulaba wano kasese bwe mutunula tuli mu containers zigenda makumi nga 3 kati ezo containers olibo omugamba nti jijeewo soka nawo wekubemu ogambe ajijjawo agenda giteeka luddawa ekyo kisooka kubanga bano bonna abantu bamufuna mpola buli alina container wano mufuna mpola ojja kusanga nga newaasula ng'apangisaawo bamu mbashubuza bitayikirana bagira ngo bahereze kuri za roni akatukire ko kutatanisa business zabo kuli abasaba tuti batwe mu butukuboke twetu no kwa savana etu ni muyembera na etu namulangera nga tukole cyahayi betu se tuwete cyarekole sa no travel yali amaloni ya business ile mu maloni basa ngane business ni mwa matukayo so uliwe hamwe sente shabene bana mukubanza so ukabi omanyisho yo mu waote. So it has affected us so much. We have nothing to do. These businesses have been helping us in everything, giving us school fees, educating our children. It is just our well-being. So we are demoralized by the law. Tanduka nagira ngo abarayonje kujiremera ekiragire iki nabo konja kubatwara no mukoti. Twatukirira polisi, twakwatana na koti, twakwatana na n'abakuta services z'izindi ngezo kuko n'abagambira ezo kwikorera container kugira ngo umuntu arenda kutujemera atawe kwa mugambira ntuje kureba kutura mutwarize so bakaba wa mugashiftinga container bahireho these floods so injenga bisine ngisa to rent by this time so tukasaba tuchimutu obuyambi capital yetu yatuliye kolesa ya izukelwa yakanyoho abamwe n'ubikiragiye kibataka kisire mu nkora harahabo abatandikire kwetegura ibyo naho bizira okutereza endembo mu town okwetera ihanga Uganda kuri no kugenda mu misho abebenzi bagira ngo ikibari n'ubonja kukikora nko mu ngumwe gukongera ubuyonjo mu ndembo no kongera kutekatekiraje town ebikwikwite bikutariza hamwe biliyoni vinga abatembeye abashubuza bakuguza arobajure nkuto aba kiosks containers ngwaronde ebyombeko ayibarakora amakora agagasha kwa Gilbert Muhanguzi webare Gilbert Muhanguzi twaza kugaruka tumureho tugaruka namakora g'ibyemizano hati mucyara wanje mwami numanya abana nibagaruka yahishomero kandi ibintu bikiri kubi aha bwajota kutwara icweka cya fiza y'ishomero rya junior rireza motoka tukazishashura bwanyuma mwami wanje aha bwajita kushashura ntukozesa momo naho tukutungira umugisha gwo kwangura school fees zo mwaka gwona nebindi konka nabona basa kushabaroni ya fizi ubwo n'amashomero agacejumbira muri ge basa kwangura school van namazuma singura school fees yo mwaka gona nebindi binji tunga binji ahabwa momo na vani y'ishomero ahabo kwejumbiramo no basa no kushabaloni ya school fees echawe nyiga star emwe mukagitano star munana noti hash ninga koresa momo app mwami waza kurgaho yejekeho hona mazimanye wenkabanda reba umusiro gwanje kugurukusha agarahanga taro cintatiro umusiro gw'ibicorogo burikiri sacho nanchitiremo murana kabumwe abazenyo nabo mukasheshe konka reba umusiro gwa murano rebo gwanje ngakugambira ngo mukakapere nandoga konka wayanga hatu wachireba hata bichoni byo bikuteze nduru no yabantameno mo yabawe bichori mukakapere mushanje nakosije musa cha crop champion taro muhinjo migandom arukweza atakaose jimusa cha crop champion
omuhinji wenu gose jimusa cha crop champion abashubuzi mucanje a Joseph Farm Supplies a Kings Plaza omishoga Coppers Complex eduka namba G1 jimuset ni chango maduka gona omwihanga. Crop champion, the farmer's best choice. It might seem crazy what I'm about to say. Here's how you chase that gray away. You're a hot air balloon that can go to space. With the air like you don't care, baby, by the way. Keep your breath fresh all day. Introducing Movit All Day Toothpaste, meant to give you powerful night gum defense and teeth whitening. The charcoal flavor gives you deep cleansing and power stain removal. And the herbal delivers natural strength for healthy, confident smiles. Choose Movit All Day Toothpaste and enjoy freshness all day. Omakuru g'ebyemizano tiimu ya Uganda Matters University Nkozi erizuba yatandika kurungi round ya quarter final bwanyuma y'okusinga ya Mutesa Royal University na goli ibiri alyemwe omuzano gw'enchuro y'okubanza ogwazanirwa omuri Nkozi. Goli za Uganda Matters zaterwa abazana barumo Richard Lagu hamwe na Odongo Aran kandi ya Mutesa yo yatebwa ali urutwama omudakika ya 9. A key member for Uganda Matters University because of course here Oberon and Giyu and a chance there. Is it a goal? Yes it is. Uganda Matters University Nkosi draw first blood of Uganda Matters University Nkosi at their side to defend and now a chance for Uganda Matters. The keeper is off his line. It's the winning goal. 2-0 to Uganda Matters University Nkosi. A costly miss from the goalkeeper and Uganda Matters University. Kale omakuru aganda g'ebyemizano tiimu yihange y'abasigazi ey'omupiira gw'ebigere ya Uganda Cubs eri omu kutendekwa okwaha muheru okwetebeekanisiza empaka eza Africa ez'omupiira gw'ebigere ez'abasigazi eziratebeekanisibwa omu ihanga erya Morocco. Okutendekwa kwa tiimu egi kuriyo n'okugenda omu maisho aha kishaayi kya Njeru Technical Center omuri Buyukwe. Abakochi bade batwe ekisinga tusobole okuvaamu ekyo ekisobola tuleetera kuwangula ekikopo kya no qualifying World Cup era nga interesting training ebadde ennungi era nga nsuubira okuwaayo era nga guno omukusango baze ogutuwa era nga tusobola owaayo ekisinga mu tournament. Go fast and break. Go fast and break. Go fast and break. Go fast and break. Kale agonugo makuru Agacencwire agutwabasa kusyaho izoberi wabanaga kusyaho nde Elias Rutugusa hamwe na Sande Brian no rumo rwo bonero itwendezo kurara kuronje.
shaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. Ukumbereba ne kukibaho oyine mbogoka naba mulungi ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje program Ukumbereba ninyenda kumanyisa abantu bo mpaka abakora emirimo y'amaani mu Nywembogo. Yes, abantu mwena aba welding, abantu mwena ajan aba, of course abamahurire bobona wara reba inakashoma yangu ara Mwembogo. Embogo tutongwize ahamfu ahamajini. Yes, aba decoration bon hat ko decorating hona hambaga notekwa kuba ahamezari Embogo mureke kwatara abantu amizi kashoto no mbaz amizi no ganywa konka amizi gine limit yago ato muntu oshemerire kwetekatekaho ruhanga kahango muntu ngo yazarwa ayajure atanuke kwemera tata mama agumana agenda atanuke kwetekereza umwana orebe yarebishe umwana atakagambire but nabasa kwa identifying isho mbantu growth ariko nagezeho gukora now ukuri wika stage now yezo bagenda gamba aba park no tangara ukatanuka kutambura mu taxi noreba mwabantu abamwe wareba umuntu yaza park yayitira umuntu bus yargaho yajuvuga hati yakora hari abantu abakuzombasi abantu babakaticuro ngo babanze ngo ukora no jombasi ngo rengo basi mu abantu bingi babanaga goma desa nabakazi hati utahamno yirukanga mu basi yakusiga ukiburiya ore mpashohoro Basket akwizira kana cyanga mwina abantu tanu babatine mabacu hato muntargaho asara rusita arga city avuga bas acarga bas kanda garuka kubo kustamo bas no omrumo gono gora akore gona gushemere kuba no gukwiriza nkanka toshemere kuba omushomesa okaba director of studies okaba deputy headmaster okaba headmaster deno chumura omuntu akakomora mungoze kushomesa no omuntu twahangirwa nabakubuza CV yawe nebeshobere nabakubuza CV yawe nebeshobere CV yawe omuntu agenda nakurakurana wachetegereza ori emusombaga zo kubatiza na nomufu hatu wargaho wapa grading waba MC ombaga zamani nkiza hatito level 8 wargaho hati nka bukuri yanje kandi bampure ndi hamumbaga zo kubataza chama manyisango na abaramu so ekiri nchikoraje iyo korabo wavugira ho motoka ukaba drive yo motoka otagaruka kweterera motoka otaye manyengo ke planingira kubi orinde Abraham akwachi abo kuba every stage uraike toshemere garkenyum iyo planingire tanko kwe planingira kasenta kora atungi mporiza kuvuga no muntu n'ikindi cyati nyoni mbiko munda tawo ko munda tina ibayo wachetegereza ekiri kigenda n'abantu abakwenda kuhumura tokubasa kutandika kuplaninga ahamyaka nkaga wabano mbakusibura otati nyenda kuhumura package yanje kinda gitungi
ninza kugenda ngure mwenti mpumure hapana notekwa kugura ento ine myaka 20 notekwa kugura ento ine myaka 85 ogura ento ine myaka 5 kora humure ente zawe nazo zibenzo kumanya wanyetegera hari umuntu bakuboro kashanga nabana batakumanya rero kunstutura nabo tuta akatota yes nabo twena prepare ngire bukuru ruhanga yakorekireho noza kurota yes it becomes funny kuburyo omukuroga oganza bijukuru okuganza abana every day notera abana narwara ayo bana mwetu museje sente ino mutampire kada yo bugenyi tigire sente kananiza kuzika na agenda anta omwana nabasakoza tukonka muzika watuteganisa iwo to planning atumaka planning nimbahereza school fees na washa school fees orebeke ngo wagire byawe nko muntu ko mwana kakuba nakora niwe nyine kwa byo nokora sho toramureberire munonga iwa wacho kono tarareberire sho iworyo omategura sho wawe toramureberere n'amabati gensenene iwa wacho no tekateka ngo bukuru yawe abana bombaza kukombekera kanyina umuntu twakora atyo kugenda mu ruvansi nagendo misho